Ало. Да не треба да се пуште него. Видите? Добро ли? Прва, две. Да, all the time. Може. Почитувани дами и господа, добро вечер од моје лично име, почитувани медиуми. Вечерва ќе се изврши една презентација за досегашните истражувања на геоглифот кај Канда во Светениковско, кој дава нови можности и нови перспективи, не само за истражувачите што досега го истражува локалитетот, се надевам дека и за идните генерации ќе добиеме посигурни податоци што всушност се случува или се случувало кај тој локалитет и какви можности ги нуди од геолошки и астролошки аспект. Се надевам дека со ова локалната самоуправа која и му дава зелено светло на сите вакви настани, сите вакви истражувања, заедно со локалитетот Бела Зора, на идните генерации ќе им понудиме нешто за кое сите ќе се гордееме. А тоа значи дека македонците на овие простори творувале и живееле многу одамна. Во таа насока, тимот, раководен од професорот Домагој Николич од Хрватска, вклучувајќи го тука и нашиот сограѓанин Никола Ристовски, вечерва ќе ви извршат презентација на сите досегашни истражувања и идни се разбира. Благодарам и да го проследиме со внимание вечерашното нивно представување. Благодарам, градоначалниче. Здраво живо на сите ви, благодарам за присуството. Јас сум Никола Ристевски од Свети Николе. Имам големо биополе за тоа се стварува. Прва. Стопри го овој. Добро. Сега? Супер. Добро. Ви благодарам што дојдовте. Полна сала. Се надевам дека вашиот интерес ќе биде задоволен и на убав начин ќе ви представиме што сме истражили во Овче поле. Дај ми ја тај микрофон. Со нас така. Ви благодарам што дојдовте. Сакам да заблагодарам на сите кои што низ овие години го помогна овој проект. Нашите истражувања не се престанале, нема ни да престанат, продолжуваме. За почеток на овој настан ќе ви прочитам мал дел од мојата книга Имагинариум со наслов "Што е тоа археоакустика", кој што е превземен од официјалната страница на нашата научна асоциација Super Brain Research Group. Археоакустиката е ново интердисциплинарно поле на учење со кое, користејќи различни параметри за истражување на древните локалитети, преку модерната технологија се регистрира влијанието на овие места врз човечката емоционална свест. Археологијата немногу се фокусира на визуелниот изглед и физичките објекти, иако минатото не било воопшто период на некаква си тишина. Намерата на археоакустиката е да истражува важноста на звукот и природните феномени во антиката и најважно нивната улога во развојот и дизајнот на ритуалната архитектура и можниот ефект и важност на биолошката активност на човечкиот мозок. Преку истражување беше возможно да се демонстрира дека во антички времиња знаењето за акустика и природни феномени било добро развиено, па и користено во ритуали од тој период. Истражувањата на Super Brain Research Group од последните 4 години покажаа дека древните луѓе биле способни да влијаат на нивната перцепција, користејќи вибрации за да достигнат различни состојби на свест, без употреба на дроги и други хемиски супстанции.
информации. Луѓето во древните времиња биле способни да ги детектираат природните феномени за да креираат слична состојба на променета свест. Други истражувачи имаат пронајдено слични резултати во нивните истражувања, но без регуларниот протокол не би било возможно да се споредат различни локалитети со слични карактеристики. Како резултат на тоа, СБРГ и SBRG Superbenic Research групата разви нови стандарди кои што можат да бидат применети за анализите на античките локалитети во Европа и другиот дел од светот. Ги нарековме SB Research Group стандард за археоакустика или SBSA на кратко. Анализите на античките локалитети мора да бидат детални и комплексни. Сведочиме дека нашето овчеполе располага со огромен потенцијал во однос на културното наследство и природните ресурси, па така се надевам дека со истражувањата на големата тумба со впишан геоглиф на незиното плато, геоглифот во Канда, ќе се отвори едно ново поле, нова ера, ново време на македонската наука и на работата врз нашето културно наследство. Затоа што оно што го крие мајката земја, оно што ни го оставиле древните предци, може да ни помогне не само со справување со сегашноста, туку и со олеснување на околност, на иднината, на околностите во иднината. Сега ќе препуштам на професорот Домагој Николич, нашиот драг пријател и мој соработник, да започне со презентацијата, чишто работен наслов е Looking for Alexander, а целиот овој настан, на кој што се присутни денес, е за да се представат и прикажат археоакустичните и археоастрономските истражувања спроведени во 2014 година и објавените 3 научни трудови за истите во меѓународната научна литература. Го препуштам микрофонот. Ќе говори на неговиот јазик, по представувањето, доколку имате некакви прашања, за да не губиме на време со превод, доколку имате некакви прашања, нејаснотини, слободно прашајте. Ќе имаме и дел за дискусија, ви благодарам. Hvala Nikola. Hvala svima što ste došli. Baš lijepo iznenađenje. Obično naši radovi ne izazivaju ovoliko zanimanja, tako hvala svima što ste došli. Ja sam Domagoj Nikolić, ovdje sam mnogo puta bio u Svetom Nikoli. Želio bih zahvaliti predstavnicima lokalne samouprave na tome što su nam omogućili da koristimo ovakvu lijepu salu i tehniku i želio bih pozdraviti također našeg starog gradonačelnika s kojim smo odradili jedan dio ovih radova, tako da taj kontinuitet očito postoji, to je ono najljepše u svemu ovome. I meni je također pripala malo nezahvalna dužnost zato što ja predstavljam rad multidisciplinarne grupe, eminentnih stručnjaka kao što ćete vidjeti, a nisam u svemu baš najstručniji u svim tim disciplinama, premda o mnogim njima znam dosta. Tako da ću vam ja dati najbolji mogući prikaz našeg dosadašnjeg rada, onoliko koliko je to u mojoj moći. Uglavnom, mi istražujemo ovaj geoglif od 2011. godine, a opsežna istraživanja sa tehnikom su se desila 2014. godine, s time da smo nakon toga vršili analize naših tadašnjih istraživanja i dodatno smo radili arheoastronomska istraživanja za što nam nije bitna lokalna ovdje prisutnost i oprema. Nikola, ja te molim ako možeš krenuti s ovom. Ovo predavanje ja sam inače nedavno držao na svojoj matičnoj instituciji, ja dakle predajem na jednoj američkoj instituciji koja se zove Rochester Institute of Technology. To je najstarija američka inženjerska škola i osnovana je 1829. godine. To je tehnički fakultet. I tu u sklopu jednog naučnog seminara pozvan sam da predstavim naša istraživanja u Svetom Nikoli. Moram vam reći da je to istraživanje bilo jako lijepo primljeno od mojih kolega na instituciji, tako da se radi o jednoj vrlo lijepoj prezentaciji Makedonije i Svetog Nikole. Dakle, u središtu naše priče je geoglif u mjestu zvanom Kanda. Kanda naravno ukazuje na ime Aleksandar, zato što je on poznat i kao Iskandar, također grad koji je u današnjem Afganistanu on osnovao, zove se Kandahar, tako da je to nekakva lijepa analogija koju smo zapazili na samom početku našeg istraživanja. Također radi se o jednome geoglifu koji se nalazi u jednom zapravo medaljonu. Čitav kompleks je napravljen od zemlje.
što onako čini jednu vrlo nesvakidašnju anomaliju u zemaljskom pejsažu, budući da bi trebalo da erozija tla i utjecaj klimatsko-vremenskih elemenata napravi to da taj simbol jednostavno nestane. Međutim, na nekakav neobjašnjiv način on opstaje, bez obzira na kiše, mrazove, suše, vjetrove i sve to ostalo. Ovdje ga možete vidjeti, ovo je slika iz drona i evo, sam po sebi jako puno, slika sama po sebi jako puno govori, ona nije obrađivana niti kontrastirana, znači ovo je sirova slika koja je slikana iz drona. Još jedna od osobitosti ovoga mjesta je ta što je orijentacija geoglifa potpuno savršena, znači sjever-jug. To je također jedna vrlo neobična anomalija. Ajmo dalje, Nikola. Sad bi vam predstavio malo naše istraživanje u kronološki kako je išlo. Ovo je vaš sugrađanin Nikola Ristevski, koji je također jedan vrlo objavljivani autor raznih knjiga i on je zapravo promovirao ovaj geoglif još od 2011. godine. Ja sam 2011. godine sasvim slučajno došao Sveti Nikole sasvim drugim poslom. Istraživao sam naime Đavolski zid i onda tada sam upoznao Nikolu koji me tamo odveo i vašeg također sugrađanina Gorana Dineva, arheologa. I tada mi je Nikola predstavio sam geoglif. Tada je zapravo otpočela naša suradnja. Nikola također objavljuje na internetu mnoge stvari, a što se mene tiče, ja istražujem megalitske građevine koncentrirajući se većinom na Balkan još od 2005. godine. I tako je, Nikola mi je pokazao tu sliku i tako je naša saradnja počela. Ovo je, također sam dosta istraživao na raznim mjestima u Makedoniji. Ona prva slika je bila ova, još jedna prije. Ovo je Bogumilski kamen u blizini Kratova. Nakon toga smo istraživali, ovo je staro bonče u blizini Prilepa sa grupom arheologa. Ovo je također slika iz starog bonča kod Prilepa. A tada, zapravo 2012. godine ja i Nikola smo uočili analogiju tu da je zapravo da geoglif u sklopu poravnanja sa sazvježdjem Kasiopeje postiže to poravnanje točno na dan rođenja Aleksandra Makedonskog. To je za mene i za nas obojicu bilo jedan nevjerojatan uvid i onda sam održao jedno predavanje u emisiji Na rubu znanosti, koju vjerujem da ste čuli. I tako je dalje to počelo. Nikola, pusti mene. Da, ali pusti mene malo. Ok. Nakon toga sam čak postao i počasni sugrađanin vašeg grada, na što sam jako ponosan. To je bilo 2013. godine. Mnogo puta sam gostovao na raznim programima makedonskih televizija. Ovo je kod Milenka na Late Night Show 2 puta. Ovo je vaša sugrađanka Katarina u jednom intervjuu za lokalnu televiziju. Također istražujem druge geoglife na Balkanu. Ovo je jedno nedavno istraživanje stečaka, to je jedan fenomen koji postoji isključivo na Balkanu. Ovo je jedna lokacija u Bosni i Hercegovini na oko 1500 metara nadmorske visine, jedna nevjerojatna nekropola. Također razne megalitske observatorije, ovo je Daorson u Bosni i Hercegovini, ovo je poravnanje u doba Božića, znači sunce izlazi točno kroz vrata toga grada. Ovo istraživanje na Rtnju u Srbiji,
energetske fenomene, jedna velika također ogromna skupina istraživača se skupila pred nekoliko godina kada smo to istraživali. Ovo su istraživanja u blizini Splita, ovo je živa svinga iz Salone. Ovo su slike iz smrtonosnih istraživanja, ja bih rekao, ovo su potpuno netaknuti tuneli pod bosanskim piramidama. Dakle, ovo prvi put da je čovjek stupio ovdje i mogu vam reći da bili smo nekoliko stotina metara od ulaza i ukoliko dođe do bilo kakvog odrona, nema šanse da vam iko pomogne. Ovo smo ja i jedan moj ludi kolega iz Pule koji se bavimo tako adrenalinskim sportovima. Ovo je istraživanje sa vrha Bosanske piramide. Sjedi gospodin, je profesor doktor inženjer Konstantin Mail koji je napravio najviše, ja bih rekao, na istraživanju fenomena skalarnih valova, Teslina istraživanja. Ovo smo mi u kompleksu tunela sa profesorom Semirom Osmanagićem. Sada, da vam predstavim našu istraživačku skupinu. Radi se o multidisciplinarnom međunarodnom istraživačkom projektu koji istražuje arhitekturu, geometriju, oblike, materijale i energetske fenomene drevnih građevina. Mi također, da bismo uopće ušli u ta istraživanja, moramo istraživati drevna znanja i drevne tehnologije, jer mogu vam reći da mi zapravo neke stvari koje su radili stari majstori uopće danas ne možemo replicirati ni na kakav način. Oni su koristili vrlo sofisticirane tehnologije koje su nama danas nepoznate. I mi, dakle, koristeći se zapravo najsuvremenijim tehnologijama današnjice pokušavamo odgonetnuti tehnologije kojima su se oni koristili hiljadama godina prije nas. Također, osim pradravnih arhajskih struktura i također istražujemo takozvane svete građevine, odnosno energetske fenomene koji se pojavljuju u njima. Ovo vidite našeg voditelja profesora Paola de Bertolesa u jednom manastiru u Italiji i ovo je zapravo kompjuterska interpretacija energetskog vrtloženja koje na tome mjestu postoji. Dakle, on stoji, namjerno je stao u sred jednog energetskog vrtloga koji mi kasnije posebnom opremom istražujemo i utjecaj takvih vrtloženja na ljudski um, na ljudsko srce i krvni pritisak i ostalo. Zatim, pri tome koristeći tu opremu, studiramo različite prirodne i reklo bi se čak nekada i možda i nadprirodne fenomene. Sve to radimo pod kišobranom Univerziteta u Trstu. Univerzitet u Trstu nam daje znanstveni kredibilitet i daje zapravo znanstveni standard našim istraživanjima i do sada smo objavili preko 30 znanstvenih radova u eminentnim svjetskim publikacijama. Kao grupa koja se bavi arheoakustikom i arheološkom antropologijom, bez rezerve mogu reći da se radi o najvažnijoj grupi koja trenutno radi. Ovo je naš profesor Paolo de Bertolis. On predaje na Univerzitetu u Trstu od 1987. godine. On se bavi antropologijom i antropološkom medicinskom forenzikom i onda je kroz to, budući da su ga zvali na razna arheološka istraživanja raznih ostataka ljudskih i životinjskih, tu se stvorila njegova ljubav prema arheologiji i tako da je on od 2009. se odlučio na korištenje vrhunskih tehnologija da se istražuju prirodni fenomeni na takozvano svetnim mjestima i međusobni utjecaj takvih arheoloških i
akustičkih fenomena na ljudsku svijest. I kao takav možemo slobodno reći da je jedan od najvažnijih i najviše objavljenih autora trenutno u području arheoakustike. Ovo je naš kolega Heikki Savolainen, jedan od bez sumnje najboljih živućih inženjera zvuka na svijetu. On predaje na Sibelius akademiji u Helsinkiju. On snima sve vrste muzike, sve vrste zvukova i tako dalje, tako da je on uključio vrlo kompleksne zvučne projekte kao što su opere na otvorenom, radio je sa Ramonsima, sa Leningrad Cowboysima, sa Johnny Cashom i takvim ljudima. Također je radio za finsku državnu televiziju, a trenutno se najviše bavi dizajniranjem takozvani soundscapes, to su zapravo zvučne kulise za festivale svjetla koji radi vodeći svjetski umjetnik svjetla Kari Kola. Ovo je naš Goran Marijanović, čudo od čovjeka, najveći živući teslijanac. On je zapravo napravio ogromna istraživanja na području teorijske fizike u zadnjih 40 godina i kao takav je napravio nekakve posebne teoretske modele i radi replike razno raznih mašina iz Teslinog repertoara kojima eksperimentalno potvrđuje teorije Teslinih skalarnih valova. Kao takav radi sa ruskim institucijama, radi na institutu Prohorov, radi sa Ruske akademije nauka, također sa Vitalijem Pravdivcevom, on je general pukovnik ruske vojske, stručnjak za kozmičko ratovanje. Ovo je njegov kućni laboratorij, kao možete vidjeti, on to sve financira iz svoga džepa i na rado svoje supruge i kćerki. Ovo je jedno predavanje koje on radio sa generalom Pravdivcevim simultano u Beogradu i Moskvi. Ovo su varničenja njegove opreme kod kuće. Evo ovdje on činodejstvuje na jednom od svojih aparata koji ima medicinska svojstva za liječenja. Ovo je naša Natalija Tarabela, ona je arhitekta koja se bavi posebnim istraživanjima urbanosti antičkih cjelina i ona se također bavi fenomenima vode. Također ona nam služi, zato vidjet ćete sami, znači sve skice koje su napravljene na umjetnički način, to je napravila naša Natalija. Ovo je Nina, ona se bavi geomancijom i međusobnim utjecajem megalita i poljoprivrede i ona radi sa nama od 2012. godine. Dakle, otprilike to vam je naš tim. Dakle, vratit ću se sada na geoglif. Ono što je važno zapaziti što se geoglifa tiče, to je da se radi o jednoj jajolikoj, zapravo ritualnoj građevini, koja je napravljena od zemlje, dimenzija 85 puta 45 metara otprilike, koja je perfektno orijentirana sjever-jug, ima dva ovalna okvira u kojima se nalazi ogromni simbol geoglif, koji također podsjeća na jedan simbol nedefinirani iz repertoara Mikenskog pisma koji se također zove linear B. Također on podsjeća na Kasiopeju. Dakle, gornji dio geoglifa, ovo što mi zovemo ovako kolokvijalno kišobran, zapravo podsjeća na oblik Kasiopeje. Mi smo još, kao što sam rekao, 2002. godine uočili, ovo je dan rođenja Aleksandra Makedonskog, početak, dakle, astrološke vladavine lava. To kažem radi toga, zato vidjet ćete zbog čega je ta astrologija, zbog čega je bitna i ta vladavina lava. Također da naglasim jednu nepreciznost u našem tumačenju starih kalendara. Jako malo je naučnih radova uopće objavljeno na tumačenjima starih kalendara
i tu postoje određena neslaganja u prilike od nekoliko dana po starim kalendarima gdje se nalazi. U svakako dan rođenja Aleksandra Makedonskoga se računa najčešće 22.7. ili 23.7. Dakle početak vladavine astrološkog glava. U tom danu dešava se poravnanje. Znači u času, ovo je jedna astronomska simulacija, vidite ovo praskozorje, vidite rađanje sunca i u tom trenutku Kasiopeja stoji potpuno vertikalno iznad geoglifa i rađa se znači potpuno zrcalna slika kao u ogledalu, kako gore tako dole. U tom trenutku geoglif je vjerna slika Kasiopeje, a ovaj štap kišobrana, da tako kažemo štap, on zapravo prikazuje Kasiopejinu vezu sa sjevernjačom, odnosno ono što bi mi rekli nebeski meridijan. Znači radi se o jednoj vrlo, vrlo čudesnoj građevini koja je ogromna, koja po svemu sudeći ne bi trebala biti tu, koja se sa zemlje uopće ne vidi. Znači vama treba avion ili dron da uopće shvatite da je ta građevina tu. Na neki način je sakrivena od nas, iako je izložena svakome na uvid. Ona bi trebala nestati erozijom tla u roku od nekoliko godina, očito to se ne dešava i ima to jedno vrlo znakovito poravnanje koje koincidira sa mitološkim prikazom rođenja Aleksandra na jednom mjestu koje se zove Kanda, koje opet upućuje na Aleksandra. Sad se mi moramo zapitati odakle uopće to, imamo li mi uopće ikakav kontekst u koji mi to možemo smjestiti. Tu dolazi naše istraživanje do izražaja, onaj dio našeg istraživanja, ona disciplina koja se bavi proučavanjem, znači antičkog načina života, antičkog inženjerstva. Ukratko, postojalo je jedno tajno bratstvo u antičko doba koji su se zvali Dionizijski arhitekti. Oni su bili najveći inženjeri svoga doba, bili su perfektni matematičari, bili su perfektni astronomi. Čak u antici matematika i astronomija je zapravo bila jedna te ista riječ. Mi imamo čak kod svetog Augustina u njegovoj knjizi De Civitas Dei, on zapravo stalno izmjenično koristi riječ matematika, astronomija, to je za njega jedno te isto. Oni su se bavili divinacijom. Za njih je nauka bila vrhunska duhovna disciplina. To su bile za njih svete tajne. Jer ako vi promislite o nauci, nauka se bavi zapravo svijetom nevidljivih zakona, pravila koji uređuju svijet koji se manifestira pred nas kao vidljiv. Znači, čitav svijet je uređen na jedan nevidljiv način. Proniknuti u tu tajnu stvaranja svijeta znači biti blizu Bogu. Dakle, za njih je nauka bila religijska disciplina. Nije bilo ove današnje dualnosti i sekularnosti. Dakle, za njih je to bilo nešto što su oni zvali na koine grčkome henozis, mi bi ga na našem jeziku nazvali enota, odnosno jedinstvo vidljivog i nevidljivog svijeta. Nešto što je kasnije Hegel zvao fenomenologija. Za njih je jedno od najvažnijih pravila bilo, znači kako gore, tako dolje. I kako iznutra, tako izvan. Dakle, u svemu mora da postoji identitet. Oni ništa nisu radili slučajno. Njihove građevine su bile inspirirane zvijezdama. Znači, zvijezdanim položajima i putanjama zvijezdanih tijela, planeta, osobito svjetlila sunca i mjeseca na nebu. Budući da su bili jako oprezni prema tome znanju, najviše stoga što su smatrali da to znanja tehnološka i graditeljska mogu biti zloupotrebljena, oni su svoje znanje prenosili ono što se zovu tautološkim metaforama. Dakle, radi se o beskonačnim mističnim pričama koje zvuče kao priče, ali za inicirane pojedince one prenose zakonitosti kozmosa. I u tom smislu
te zakonitosti kozmosa koje su oni znali primijeniti, znači ako hoćete, oni nevidljivi zakoni kojima upravlja Bog, kada oni njih spoznaju i mogu ih primijeniti u praktične svrhe, taj čovjek koji je sposoban da to radi i sam postaje bliži Bogu u nekom smislu i sam Bog. I taj proces su oni zvali obogotvorenje, odnosno teurgija. To je teurgija prevedeno na naš jezik, to bi bio Božji rad koji je primijenjen na praktične svrhe. Znači, vrhunski ideal bi bilo izgrađivanje građevine koja je u perfektnoj harmoniji sa nevidljivom strukturom kozmosa, odnosno matematičkim kodom koji stvara kozmos sam po sebi. Za njih je ta matematika, koju su oni nazivali kasnije matematika sui generis, ne matematika naturalis, ona koja objašnjava prirodne fenomene, ili neki drugi matematički sistem. Oni su priznavali jedino pitagorejsku matematiku cijelih brojeva, jer priroda ne radi na decimale i radi bez ostatka. Za njih je taj matematički sustav prikazan kao sveta geometrija vizualno, za njih je ta nevidljiva struktura bila istovjetna Bogu. Dakle, u tom smislu, geoglif prikazuje astronomski kalendar koji zapravo uzima za referentnu cjelinu Kasiopejin hod po nebu. I upravo ću vam objasniti o čemu se radi. Zapravo, pogledajte ovu sliku. Ovo vam je položaj Kasiopeje u zalasku sunca. Znači, u doba zalaska sunca ljeti, ona stoji vrlo nisko na nebu. Gotovo jedva iznad horizonta. A zimi, u doba zalaska sunca, Kasiopeja stoji vertikalno iznad geoglifa. Znači, mijenjanjem položaja Kasiopeje, dovoljno preciznim uočavanjem njenoga položaja, vi samo u sklopu te matematike imate gotov kalendar. Mislim da je to važno za uočiti da bi se znalo dešifrirati našu građevinu. Ovo smo mi, zapravo ova zelena crta je naša laserska zraka kojom smo mi tražili Kasiopeju 2014. godine u času zalaska sunca. Dakle, ovo je znači sredina ljeta. To smo bili, upravo je naše istraživanje koincidiralo sa tim danima, početkom vladavine lava, tim simbolički smo htjeli istraživati u doba Aleksandrovog rođendana i ona se nalazi, kako sami vidite, nisko tada na nebu. Ovo smo uhvatili, opet ova zelena zraka, to je zraka našega radara koja upire točno u zvijezdu Šedir, koja je vrh kišobrana Kasiopeje. Ova ravna linija kišobrana je spona sa Kasiopejom. Ovo je negdje u sredini noći kada je ona već itekako promijenila svoju poziciju. Ovo je zračna slika, znači naše ekspedicije, pod šatorom se nalazimo. Možete vidjeti da je tu jasan identitet, znači postoji slika kako na nebu, tako i na zemlji. Tu smo, neću vas opterećivati tim velikim detaljima, ali uglavnom dali smo i novu interpretaciju mitoloških priča koje se tiču konteksta i okolnosti Aleksandrove smrti. Također smo prikupljali narodne predaje iz Makedonije koje se tiču Aleksandrove smrti. Mogu vam reći da predaja ima fascinantni koje do detalja opisuju povorku Aleksandrovu koja je stigla carskim putem, ovo današnje znači od Krive Palanke, negdje prema Kratovu i onda se negdje odvaja prema Konjuhu današnjem i tu zapravo ulazi u Ovčepolsku dolinu. Također smo dali i na neki način novu interpretaciju istraživanja u Biloj zori, što nam je kasnije
već nakon godinu dana su nam nova istraživanja na Biloj zori dala za pravo. Zato što je 2015. ova Teksaška fondacija za arheologiju, arheološka i historijska istraživanja, ona je zapravo ustanovila da je Bila zora posljednja kraljevska palača makedonskih kraljeva, što nas upućuje na to da bi čitavu, znači sada makedonsku dosadašnju interpretaciju povijesti makedonske dinastije trebalo reinterpretirati. Dakle, Bila zora nije nekakav tamo trećerazredni grad antike, niti je to nekakav pajonski grad pajonskih poglavica ili knezova, nego radi se o tome da postoji vrlo, vrlo bitna veza između Pajonaca i Makedonaca koju itekako treba istraživati, o kojoj ja također imam neka svoja razmišljanja kojima vas ne bi sada opterećivao. Ovo je znači slika naša iz aviona kada smo slikali istraživanja u Biloj zori. Vrlo je bitna ne samo radi tih istraživanja, nego možete vidjeti da zapravo Bila zora kada je bila prikrivena zemljom, niko živ ne bi pomislio da ispod nje išta ima, a zapravo je krije palaču makedonskih kraljeva. Mi mislimo da takva neka analogija se može uspostaviti i sa geoglifom, a zbog čega vidjet ćete uskoro. Dakle, mi mislimo kada se jednom geoglif počne istraživati da će se vrlo važne stvari uporedive sa ovim vjerojatno tamo naći. Dakle, evo samo znači nekoliko detalja koje su iskopane na Biloj zori. Vjerujem da ste svi tamo bili. Po kvaliteti onih nađenih artefakata, po kvaliteti arhitekture vidimo da je to nešto što je daleko svojim umjetničkim umijećem i tehničkim nadmašivalo lokalne okvire. Što se tiče naše metodologije koju ću vam objasniti u detalje, mi koristimo neinvazivne metode, pri čemu koristimo sve vrste optičkih, akustičkih i elektromagnetskih sondi i aparata. Između ostaloga koristimo kamere visoke rezolucije i infracrvene kamere, koristimo opremu za infrazvuk i ultrazvuk, također koristimo i nekakve metode koje zovemo ground loop methodology koju smo patentirali i verificirali objavama u relevantnim naučnim institucijama i kao takvi uspostavili smo i standard za arheoakustička istraživanja koje danas koriste i drugi arheoakustički istraživači. Također se bavimo i elektromagnetskim takozvanim skalarnim talasima koji se pojavljuju u Teslinim tehnologijama i naravno arheoastronomijom. Možda bi bilo dobro da sada na ovome mjestu vam prikažemo neke sitnice iz našeg istraživanja koje smo radili putem aviona zapravo, jer kada smo radili 2014. Htjeli smo iz aviona snimiti teren da bi s pomoću kamera visoke rezolucije i posebnih softvera koje pojačavaju kontrast, te infracrvenom kamerom sa posebnim softverom koji briše vegetaciju raslinje sa zemlje, da utvrdimo kontraste i fizičke karakteristike tla, odnosno zemlje na samome geoglifu i u njegovoj okolini. Budući da nas je uputilo istraživanje lokalnog arheologa Gorana Dineva, koji je ispitivao uzorke tla sa geoglifa i okoline i on je utvrdio da uzorci tla na geoglifu zapravo nisu identični uzorcima tla koji se mogu naći u njegovoj neposrednoj okolini. On je rekao da oni imaju mnogo više pijeska, čak i nekakve školjkice unutra, i on ih je usporedio sa tlom iz Bile zore, da mnogo je sličniji sastav tla onome sa Bile zore u odnosu na ovaj koji možemo naći u neposrednoj blizini. I izgleda da smo mi
tako nešto i potvrdili svojim kamerama. Ja bih vam sada pustio, evo, samo radi ugođaja, nekoliko minuta našega istraživanja iz našega filma. Kako mogu ovo ok. Ok, klik. Dakle, imali smo sreću što smo mogli naći avion u vašem i našem aeroklubu. Ovdje možete vidjeti slike visoke rezolucije sa normalnim kontrastom i uskoro ćete vidjeti softverski obrađene slike. Znači, ovo je sada sa softverski pojačanim kontrastima.
Ovo je sada bitno. Možete vidjeti da je geoglif na infracrvenoj kameri koja bilježi zapravo toplinske osobine sasvim druge boje nego njegova okolina. To znači da je on se kao sredstvo za apsorbiranje topline ponaša sasvim drugačije od vlastite okoline, što znači da je njegov fizički sastav drukčiji nego njegova okolina. To nas upućuje na mogući zaključak da se radi o vještačkoj građevini. Ovo je naša posada. Dakle, jedna od mogućih hipoteza iz ovoga proizilazi da je geoglif zaista napravljen kao vještačka građevina. Što se ponovo uklapa i sa nekim narodnim predajama. I tako je okončana naša ova mini ekspedicija. Ja bih sada nastavio da vam kažem znači nešto o samoj istraživačkoj misiji 2014. godine za koju mislim da je najvažnija i trebala biti u fokusu. Znači sama misija je trajala 7 dana. Mi smo tu istraživali punih 7 dana. Od toga smo 4 puna dana proveli na geoglifu snimajući ga danonoćno. Znači da je većina naše opreme bila upaljena 4 puna dana. I znači sama logistička podrška koja nam je trebala zato je bila poprilično kompleksna i zahvalni smo na svima koji su nam tada pomogli, jer nama je trebalo i napajanje, znači strujom, trebali su nam agregati, trebali su nam akumulatori, trebalo nam je nešto šatora da se štitimo sebe i opremu od goleme vrućine i mnogo drugih sustava podrške. Znači, ti senzori koji se tiču, vidjet ćete kasnije, infrazvuka i ultrazvuka i elektromagnetskih valova, svi su bili zajedno priključeni na jednu, da tako kažemo, miksetu i zajedno su trajala ta snimanja, tako da smo mi u pravom vremenu znali znači što se tu događa i mogli smo napraviti direktnu korelaciju između raznih mogućih anomalija, pojava koje se mogu, a ne moraju pojavljivati u različitim spektrima snimanja. Dakle, nama je najzanimljivije kada se desi nekakav poremećaj, nekakav anomalija, ako hoćete, u elektromagnetskom spektru i onda je pronađemo u infrazvuku ili ultrazvuku. Jer već imamo zakonitosti po kojima se ponašaju takva takozvana sveta mjesta. Znači, većina te opreme je bila iznad šatora, da je štitimo od goleme vrućine, znate i sami kako je u to doba godine. I također smo napravili nekakav plan snimanja u našim, jer smo napravili preliminarno snimanje već u martu te godine i onda smo na osnovu toga zaključili da postoje nekakve karakteristične točke koje bi trebalo posebno istražiti i onda smo ih označili slovima abecede. Neću vas puno s ovim opterećivati, ali ovo su, koristimo užasno skupu opremu, ovo su posebni mikrofoni za ogromnog spektra koji se koriste većinom za ultrazvuk. Ovo je također jedan vrlo osjetljiv snimač zvuka. Ovo je oprema za ultrazvuk, ona se koristi za užasno visoke frekvencije, zapravo to je oprema koja se najviše služi za istraživanje šišmiša, ide do 250-290 kHz.
Ovo je oprema koja se koristi, ovakvi tipovi mikrofona za vrlo niske vibracije. Oni se koriste za snimanje delfina, kitova i podmornica. Budući da imamo tu Heikkiä Savolainena iz Finske, to pomaže zato što su se Finci specijalizirali za snimanje tihih ruskih podmornica. To su već za vrijeme hladnog rata razvili najbolju tehnologiju na svijetu za to. A ovo je jedan uređaj koji radi takozvanu sonifikaciju. Znači problem sa istraživanjem ultrazvuka i infrazvuka je to što su ti zvukovi van našeg čujnog spektra. Ovo je jedan uređaj koji odmah u pravom vremenu prebacuje to u nama čujni spektar, tako da mi možemo znači čuti pod navodne znakove što se tu događa i možemo intervenirati ako je potrebno, što u suprotnom ne bi mogli, jer mi kada odnesemo stvari i rezultate snimanja u laboratoriju, onda ne možemo ništa više na terenu po tom pitanju napraviti. I tako dalje, i tako dalje. Tu su i neki posebno konstruirani naši detektori. Ovo je oprema za snimanje Teslinih talasa, i vrlo sofisticirani osciloskopi kojima mjerimo korelacije elektromagnetskih komponenti valova, dakle električne i magnetske komponente elektromagnetskog vala. Dakle, sad ću vam prezentirati rezultate tih istraživanja. Dakle, što se tiče samog ultrazvuka, tu nismo našli ništa naročito. Našli smo tipične zvukove koji se nalaze u prirodi, najviše zvukove insekata i slično, i nije zapravo vrijedno velikog spomena. Dakle, nema tu vidljivih anomalija sa oba načina snimanja ultrazvuka, ili sa mikrofonima ili sa ovim detektorom šišmiša. Tu nismo našli bog zna što. Međutim, što se tiče samog infrazvuka, tu stvari već postaju mnogo zanimljivije. Našli smo jedan prilično jak i neobičan zvuk niske frekvencije od 462 Hz koji nije uobičajen da se nalazi vrlo lako u prirodi. Međutim, ta frekvencija zvuka zna se često nalaziti na svetim mjestima. Također smo našli jedan, to vam je vizualizacija ovoga talasa o kojemu ću sada govoriti, našli smo jedan jako intenzivan zvuk koji je ispod našeg čujnog spektra, znači na 15 Hz, koji je također vrlo neobičan i vidjet ćemo da se on također različito ponaša, ima određene oscilacije jakosti zvuka s obzirom na doba dana, s time da se nešto pojačava tijekom noći. Također, taj zvuk nešto što se relativno često pojavljuje na svetim mjestima i mi ga dovodimo u vezu sa izvorima vode. Dakle, na svetim mjestima najčešće se nalaze izvori vode. Vi sami znate da crkva ima recimo svoje rituale krštenja. Prve hrišćanske crkve su rađene samo na izvorima vode. Dakle, tamo da se i sami obredi krštenja vode sa čistom izvorskom vodom. Tu smo također taj talas koji vidimo ovdje i na osciloskopu, mogli smo ga detektirati i elektromagnetskim snimanjima, i znači ovi signali od 2 do 16 Hz koje vidimo i na ovoj snimci elektromagnetskog talasa zaokruženo crvenom bojom, to je zapravo prikaz jedne vjerojatno nekakvog vodenog toka koji tu ide. Znači po nama nema sumnje da u najmanju ruku da se tamo nalazi izvor vode. Drugo, imamo jednu posebnu metodu koju smo patentirali, to je
metoda koju mi zovemo ground loop, zapravo se radi o vještom korištenju jedne tehničke namjerno izazvane anomalije. A ako znate i sami da se nekad, da neispravni zvučnici imaju zvuk krčanja, ono zzz, otprilike tako, mi napravimo jedan senzor koji je namjerno tako postavljen i onda on zapravo se ponaša njegovo krčanje, odnosno frekvencija samoga krčanja varira s obzirom na elektromagnetsko polje u kojem se on nalazi. Dakle, ono što mi napravimo kada dođemo na istraživanje nekog svetog mjesta, ovo je naš podešavanje opreme koje smo radili u Hrvatskoj u blizini Siska. Našli smo jedno mjesto gdje nema čovjeka na kilometrima daleko, dakle gdje nema nikakve tehnologije, da možemo biti potpuno sigurni da se radi o prirodnom okruženju i tu smo radili ta baždarenja i podešavanja opreme. I tu je nešto što mi zovemo baseline, znači mi uzmemo jedan snimak normalnog prirodnog okruženja, odnosno frekvencije elektromagnetskog zračenja koje se nalazi na tome mjestu. Znači, kada smo mi došli na geoglif, gotovo pola dana smo uzimali elektromagnetsku sliku okoline. Tako da te frekvencije možemo eliminirati kao prirodno zračenja toga polja na samome tome mjestu. Ovo su Heikki i Paolo, rade baždarenje naše opreme koje smo također, te senzore smo radili u našem laboratoriju. Dakle, ovo je teorijska osnova, znači Zemlja ima svoje elektromagnetsko zračenje i ono varira s obzirom na različite geološke slojeve kroz koje to zračenje prolazi, već s obzirom na mjestu na kojem se nalazi. Ja ću vam samo demonstrirati kako to krčanje inače zvuči u čujnom spektru, tako da znate o čemu zapravo govorimo. Ja mislim da smo svi manje više čuli zvučnike koji probijaju, koji ovako zvuče. Dakle, to bi bilo to. Dakle, uzeli smo taj takozvani baseline, dugačkim snimanjem okoline geoglifa, a onda smo počeli snimati na samome geoglifu. Ti senzori izgledaju tako da se radi o sklopu od 3 senzora koji su postavljeni u jedno zapravo mjerno polje x, y, z. Ti nam senzori dakle omogućavaju svojim različitim mjestima, smjerom postavljanja, omogućavaju nam i točno utvrditi smjer iz kojega to zračenje dolazi. Ok, znači ovaj gornji snimak koji se razlikuje od ovog donjeg snimka, donji snimak prikazuje taj baseline, na gornjemu snimku vidimo jedno vrlo čudno pulsiranje, znači vidimo jedno veliko odstupanje elektromagnetskog polja od samoga od okoline. Ova interpretacija napravljena putem PRAT softvera. Istu takvu difrakciju vidimo i na liniji Y i istu takvu difrakciju vidimo i na pravcu Z. To nam nešto govori. Dakle, to nam govori da se, što se tiče elektromagnetskog spektra, geoglif sasvim sigurno ponaša različito nego njegova okolina. To je još jedan uvid koji nas približava pretpostavci da se radi o nekakvoj čudnoj, možda vještačkoj građevini. Kada mi smo onda, da budemo potpuno sigurni, a i malo vođeni radoznalošću, odnijeli, tada su bila aktivna istraživanja u Biloj zori, pa smo skupa sa našim makedonskim prijateljima odnijeli tu opremu u Bilu zoru, čisto da usporedimo da li se tako nešto nalazi i tamo.
Vidite na donjoj slici ovaj piramidalni oblik, ovo zračenje koje se vidi na ovoj slici. To je na geoglifu, znači to je frekvencija koja se emitira putem ovoga krčanja međutim ona je na geoglifu pojačana u odnosu na bilu zoru. Što nama, i ako zoomiramo tu sliku u njoj, vidimo da se radi o vrlo pravilnim harmonicima koje pravi geoglif. Kao recimo struna na gitari, kao žica na gitari. Kada vi pritisnete žicu na gitari, onda čujete zato što tu postoji jedan rezonator, ta akustična kutija koja pojačava taj zvuk. Eto, tako se geoglif ponaša u odnosu na elektromagnetsko zračenje. Kao da se radi o nekakvoj anteni, nekakav šuplji rezonator, cavity resonator, što bi mi rekli na engleskom, što bi značilo da ukoliko jedino objašnjenje koje nama pada na pamet je to da se unutar njega nalazi nekakva pravilna šupljina, pravilnog oblika, jer samo šupljine pravilnog oblika mogu biti rezonatori. Zato su crkve pravilnog oblika, zato su hramovi pravilnog oblika, zato su opere, kazališta pravilnog oblika, jer oni služe kao rezonatori. Priroda vrlo rijetko radi neke pećine koje su pravilnog oblika u smislu da bi mogle raditi kao rezonator. Nije nemoguće, ali se ponaša, ali se to pojavljuje vrlo, vrlo rijetko, a pogotovo ovako pravilni, znači harmonici, da bi se mogli pojavljivati. Mi smo onda također vidjeli ste one točke koje smo odredili, onda smo otišli iznad njih da snimimo elektromagnetska polja upravo na tim točkama. Pogotovo nas je zanimala jedna točka za koju smo mi onako pretpostavljali, zvali smo je tako, naime ne mora biti točno, ali mi smo je zvali ulaz, kao da bi tu mogao biti neki ulaz. I onda kada smo snimali, znači sa našom elektromagnetskom opremom, na tom mjestu smo našli upravo to da se radi, da je zračenje na tome mjestu opet anomalično u odnosu na neposrednu blizinu. Dakle, na tome mjestu se očito nalazi nekakva podzemna anomalija, mi mislimo šupljina. Kasnije smo snimili to mjesto i sa tom ground loop tehnologijom i dobili smo zapravo istu anomaliju. Znači, snimajući je na više načina dobivamo iste rezultate, što potvrđuje vjerodostojnost neke hipoteze koju postavljamo. Da bismo dobili još bolje rezultate, imamo još jednu metodu, a to je ova ground loop tehnologija, ona koristi izmjeničnu struju 50 Hz, također i ovo elektromagnetsko snimanje koje se tiče trodimenzionalnih senzora. Međutim, da bismo posve eliminirali mogućnost da su ta pravilna zračenja zapravo dolaze iz izvora kao što su transformatori ili generatori koji sami po sebi su nekakve emiteri takvog zračenja, što u principu ne bi trebalo biti točno jer mi znamo njihove frekvencije, ali nekad se mogu pojaviti neki harmonici koji se možda mogu dovesti u takvu korelaciju. Ali da bismo mi to potpuno eliminirali, mi koristimo onda izvore istosmjerne struje, dakle na baterije opremu koju onda također, koja je mobilna i koju mi nosimo, u ovom slučaju po geoglifu, i vršimo znači takva snimanja. Zato moramo imati mobilne snimače koje također nosimo u kompletu. Dakle, to bi otprilike bila glavna razlika je znači u samome izvoru napajanja i onda naravno i u izvedbi takvih senzora. Znači, ovo su vam rezultati takvi. Znači,
Vidite ovu, znači, liniju u padu, to je nekakva normalna linija koja baseline, da je tako nazovemo, i sad ova anomalija se opet pojavljuje na takvome, na mjestu kao što je taj naš ulaz. Međutim, on se pojavljuje na više mjesta, znači takve anomalije nisu karakteristične samo za jedno mjesto na geoglifu, nego za mnogo više mjesta, što nas upućuje na razmišljanje da je moguće da se radi o jednome kompleksu, odnosno jednoj kompleksnijoj građevini koja se nalazi ispod zemlje. Odnosno, ako nije građevina, onda set nekakvih šupljina koji su očito pravilni, ali se eto nalaze ispod zemlje. Dakle, sličnosti iz ovih mjerenja upravo ukazuje to da, evo recimo ovdje imamo 7 različitih uzoraka i na 7 mjesta se pojavljuju takve pravilne, da tako kažemo, anomalije. Ovo je znači kada zoomiramo jednu od ovih anomalija, dobijemo pravilne harmonike. Znači ovo je vizualna interpretacija koja je matematički pravilna, ona zapravo vizualizira jedno prilično pravilno harmonijsko zračenje, što također ponovo nas upućuje u to da se radi o itekako pravilnim strukturama ispod zemlje. Dakle, ovo sigurno nisu električne interferencije koje se tiču nekakvih agregata ili transformatora i tako dalje. Ovo su sada dalje dalja istraživanja koja se tiču više skalarnih talasa. Ovo ću samo malo da vas uputim možda u teoriju. Dakle, kod klasičnog elektromagnetskog zračenja, znači elektromagnetski talas ima svoju električnu i magnetsku komponentu. One bi trebali biti u direktnoj korelaciji. Međutim, mi smo primijetili i na mnogim svetim mjestima smo uočili da se pojavljuju velike anomalije. To znači da možemo dobiti nekada magnetsku komponentu bez električne komponente ili električnu komponentu bez magnetske komponente, odnosno da one nisu uopće u pravilnoj korelaciji. To su neke stvari koje zapravo Goran Marjanović najviše istražuje, a to su zapravo skalarni talasi koji vidjeli ste profesora Maila u istraživanju koje smo radili na bosanskim piramidama. I oni su vrlo, da tako kažemo, kontroverzni sa stanovišta moderne fizike, zato što prema teoriji Maxwellovih jednadžbi oni ne bi trebali uopće postojati. Ali kao što vidite na ovim slikama naših mjerenja na osiloskopu, oni zaista postoje. Mi imamo potpuno inverzno opozitnu njihovu vezu, elektromagnetske i magnetske komponente, a one bi trebale biti u direktnoj korelaciji. Tamo gdje se nalaze takvi skalarni talasi, najčešće se nalaze ponovo na pravilnim strukturama. Znači, pravilne strukture imaju tu mogućnost pravljenja tih elektromagnetskih talasa i zato svaka ona Goranova mašina, svaka Teslina mašina koja je pravila elektromagnetska skalarne stajne talase, ona je zapravo bila pravilna geometrijska struktura. Dakle, ono što možemo reći, tu se nalaze nekakva suptilna energetska zračenja i ponovo možda ukazuju na postojanje šupljeg rezonatora. I opet, evo, to je ta slika na osiloskopu, taj vodeni tok. Ponovo, vodeni tokovi se pojavljuju na svetim mjestima. One su određeno vjerojatno napajanje za te, da tako kažemo, strukturalne, nazovimo ih mašinama, i voda svakako također upućuje na važnost takvog mjesta, jer ponovo sveta mjesta bez vode jednostavno ne postoje. Heikki je radio jedan pokušaj interpretacije vizualne, znači on je ovdje radio korelacije raznih zračenja i kako oni izgledaju u njemu s obzirom na
njihove harmonike, kako bi to moglo izgledati. To je, naravno, to je jedna vrlo, vrlo gruba aproksimacija, gotovo sigurno to ne izgleda ovako, ali nama je bitno da uočavamo jednu kupolastu možda građevinu i da uočavamo također i neke druge komore. Da li to ovako izgleda ili ne, teško je reći, ali ja mislim da je s obzirom na zračenja koja smo detektirali da i na ono način na koji su inače grobnice takve rađene, da kupolasta građevina svakako dolazi u obzir. Ovo je neka generalna dispozicija, mislim da je ona dobra što se tiče neke orijentacije, međutim ona zahtijeva daleko precizniju i bolju obradu. Zato nama zapravo služe georadari. To bi bila sljedeća faza istraživanja. Međutim, da vam kažem nešto sada o arheoastronomiji samoga geoglifa. Ovo je jedna slika koju je izradila naša Natalija. Ali, znači, ovo je smještaj geoglifa u prostoru. On ovako zapravo izgleda. Ne postoji niti jedan planinski vrh brda sa kojega vi možete sagledati taj geoglif u cjelini. Dakle, vama treba avion ili nekakva letjelica da bi vi uočili uopće kako taj geoglif izgleda. Dakle, ovo je odnos Kasiopeje i sjevernjače. O tome smo već razgovarali. Dakle, sjevernjača je centralna točka neba, oko nje se vrte sve zvijezde i ona je jedina fiksna, znači točka na nebu i preko nje mi zapravo vršimo orijentaciju. Ta Kasiopeja ima svoj hod na nebu. Ovo je njezin, znači, prikaz Kasiopeje u doba izlaska sunca, znači u ljeto. I za izlazak sunca Kasiopeja je na vrhu, a za zalazak sunca, kao što smo prikazali, je na samome dnu. Znači, Kasiopeja za 24 sata izvrši kompletan, znači, krug oko sjevernjače, ali njen položaj u doba izlaska i zalaska sunca varira, njen početni položaj, da tako kažemo, varira u odnosu na doba godine. U samo doba godine, znači rođenja Aleksandra, početak vladavine Lava, ona je u samom zenitu u času izlaska sunca. Dakle, ovu ste sliku već vidjeli, to je to. Ona vidite po datumu, radili smo je Nikola i moja malenkost još 2012. godine, to je taj trenutak, recimo, rođenja Aleksandra, sam 21.7.2012. možete vidjeti. Znači, 21., 22., 23. to je početak astrološke vladavine Lava. Vi vidite ovdje, znači, Aleksandar se vrlo često prikazivao, znači, u tom kontekstu lava, znači on tu lavlju glavu kao da ima. Ovo je jedan od ikonografskih prikaza, vrlo poznat. Vidimo ga i na monetama, znači da se prikazuje sa lavljom glavom, na neki način kao da izlazi iz usta lava. Ovo je još jedan prikaz i tako dalje i tako dalje. Prikazi su brojni, znači Aleksandra sa lavljom glavom. Glava lava, prag lava, prvo polje lava, to je taj početak, prag lava, početak vladavine Lava. To je ta nekakva astroteološka slika, jedna mitološka slika koja za upućene očito ima svoju i matematičku kalendarsku svrhu. Sada, problem je u našem kalendaru. Mi kalendar više ne koristimo kao jedan egzaktan prikaz nebeskih tijela, nego više ga koristimo kao nekakvu konvenciju koju mi dogovaramo neko vrijeme. Ako vi pogledate, znači, na nebo danas u ovo doba, problem sa ovom slikom je to što, odnosno problem sa Aleksandrovom slikom je to što zapravo u današnje vrijeme sunce ne izlazi iz lava, nego izlazi iz zraka. Zato što je radi
fenomena koji se zove precesija ekvinocija došlo do pomicanja. I sada to je onako malo problematično, ali postoji nešto drugo. Kada mi zapravo usporedimo njegovo stvarno rođenje, dakle 356. godinu prije Krista, onda vidimo da stvarno ovo vam je pravi položaj tada na nebu. Možete uspostaviti točnu korelaciju, znači između one simboličke slike Aleksandra, sunce koje se rađa, to je rađanje kralja, koji se rađa iz usta lava. Dakle, nije slučajno Aleksandar prikazivan kao takav. To je zapravo slika njegovog rođenja. Ovo vam je jedna softverska vizualizacija, Stellarium software, izuzetno precizan, što je najljepše, potpuno besplatan, može ga svako skinuti na svoj kompjuter i učiti o zvijezdama. Dakle, u pozadini je kako je to izgledalo na 22. jul 356. godine prije Krista. Možete vidjeti, znači, sunce koje stoji i zapravo ispred usta lava. To je točno onako kako se prikazivao on, kao što vidite sa lijeve strane, a sa desne strane vidite tu sliku s time što Kasiopeja stoji točno iznad. Znači, točno iznad, ona zaključava na neki način tu sliku. Dakle, radi se o jednom ingenioznom astrokalendaru koji nama prikazuje, i ovo je nepobitno, ovo je potpuno egzaktno, ovo ne može niko pobiti, ovo je čista matematika, čista astronomija i ovo je potpuno, znači, nešto egzaktno koje mi možemo ovo možemo uzeti kao činjenicu. Ono što se nalazi ispod još uvijek ne možemo uzeti kao činjenicu, možemo uzeti kao činjenicu da postoje nekakve anomalije, ali ova astroteološka slika, kalendarska, to je potpuno činjenica i svako je može provjeriti. Znači, gdje stoji Kasiopeja, gdje stoji lav, gdje stoji sunce na dan rođenja Aleksandra i vidjet ćete upravo ovu sliku. To nas ohrabruje zapravo da bi se zapravo i moglo raditi o Aleksandrovom grobu. Zanimljivo je ovo da je Graham Hancock u knjizi Magicians of the Gods, koja je izašla vrlo, ja mislim 2016. Nikola, ili 17. 16. On je naša istraživanja uzeo kao referentna istraživanja i kao vrlo uspješna istraživanja, znači, za astroteoloških slika, odnosno načina na koji je astronomija korištena na jedan potpuno egzaktan način za konstrukciju antičkih građevina. Evo, tako smo Sveti Nikole stavili malo na mapu svijeta. Bilo nam je veliko iznenađenje i velika čast da smo spomenuti u Hancockovoj knjizi koja se zove Magicians of the Gods, Božji čarobnjaci. Dakle, to je čitava knjiga koja je posvećena ovakvim građevinama i tu smo stavili Makedoniju i Svete Nikole u bok sa mnogo poznatijim mjestima kao što su neka u Egiptu ili u Južnoj Americi i tako dalje. Šta bi dalje bilo? Mi možemo istraživanja raditi u nedogled. Ovo vam je iz Agrimuska i Sicilije, ovo su vam istraživanja, znači, ovo su vizualizacije zapravo vibracija koje se nalaze na jednom takvome mjestu. Radimo mnoge stvari, neke su ovako i pomalo čudne. Ovo vam je jedno mjesto također na Siciliji koje mi onda pobuđujemo. Ovo je naš tim, znači, i onda snimamo, a zapravo ova ekipa ovdje, oni imaju neke vrste bubnjeva kojima oni pobuđuju to mjesto i onda ćete vidjeti, bubnjevi su akustički, znači oni naravno prave zvuk, jel? Ali ono što je najzanimljivije je to da ovaj kamen kojega smatraju svetim od pamtivijeka i ljudi na njega hodočaste, da on reagira na zvučno pobuđivanje u elektromagnetskom spektru, što je potpuno neobjašnjivo. Evo, mogu vam pokazati ovdje na ovoj slici. Znači, ovo vam je udarac bubnja
i onda on ovako odgovara. Znači kamen je na neki način živ, potpuno neobjašnjivo. Mi možemo ovo samo detektirati kao činjenicu, ali šta je razlog tome, stvarno ne znamo. Znači na zvučno pobuđivanje ovog kamena, kamen reagira, zasvijetli, da tako kažemo, kao light show, jel? Samo što je njegovo elektromagnetsko zračenje van vidljivoga našeg spektra. Ali zapravo se radi o svjetlosti, jer je svjetlost ništa drugo nego elektromagnetski talas. Znači možemo raditi i takve stvari, ali mislim, ovo je jedno, međutim ono što mi stvarno želimo napraviti jedno detaljno mapiranje toga mjesta, to nam je zaista prioritet. Ljepota je toga što ovog našeg istraživanja što su sve metode koje mi koristimo potpuno neinvazivne, dakle mi ništa nikad nismo oštetili i šta god da koristimo znači samo opremu koja nema nikakvog utjecaja na okoliš. Imamo na raspolaganju jedan ruski radar koji se koristi u vojne svrhe, to je velike mogućnosti penetracije. On po suhome može ići komodno 25, vjerojatno i 30 metara ispod zemlje i daje potpuno trodimenzionalnu sliku toga što se dešava. Po vlažnome tlu mnogo je neprecizniji, mnogo je slabiji, jedva da ide nekoliko metara, a i te su slike dosta mutne, zato što kristali vode imaju jednostavno tu fizičku karakteristiku da one raspršuju takva zračenja i onda jednostavno to ne radi se, nije to. Jel? Ovo je naše istraživanje u tunelima Bosanskih piramida gdje smo našli jednu vrlo neobičnu strukturu i koja je danas i simbol naše grupe. Evo, nadamo se da ćemo uskoro dobiti priliku da istražimo sa našim georadarom, da mapiramo to mjesto i u tom slučaju mi bismo dobili potpuno trodimenzionalnu vizualizaciju onoga što se nalazi na tome mjestu i to bi trebalo biti kao gotova mapa koja bi bila predana arheolozima tako da arheolozi mogu obaviti svoj dio posla, jer se mi arheologijom u tom smislu ne bavimo. Znači mi se ne bavimo kopanjima, mi služimo tu dakle da utvrdimo nekakve elektromagnetske fenomene i da zapravo predamo onda stvar dalje arheolozima. I evo završio bi ovim citatom koji se pripisuje Aleksandru Makedonskom, koji je navodno u času smrti rekao da je sada samo grobnica dovoljna onome kojem čitav svijet nije bio dovoljan. Eto, hvala vam na pažnji. I tu smo za sva moguća pitanja, koliko smo u stanju odgovoriti. Da. Pa, nama treba dozvola da bismo radili sa georadarom. Nama inače trebaju dozvole za sve što radimo jer to su sve zaštićena mjesta. Jel? Ali za georadar nam posebno trebaju dozvole zato što se radi o vrlo osjetljivoj opremi koja ne može ni tek tako ići preko granice. Dakle, potrebne su nam nekad i više mjesečne pripreme uopće da bi takvu opremu mogli dovesti na lice mjesta. Znači, ljetna sezona dolazi jedino u obzir. Znači, radi kiše ponovo kada možemo. Nadamo se možda ovog ljeta. Ako ne ovog, onda narednog. Uglavnom bi takve aranžmane trebalo raditi na vrijeme, ne samo radi opreme, nego i radi same raspoloživosti članova našeg tima. Jer, mislim, mi ovo ne radimo profesionalno u smislu da se bavimo samo time, nego svi imamo neke druge živote i ovo radimo u svoje slobodno vrijeme. Tako da
imamo svoje hobije, porodice, jedemo, troškove i tako dalje, tako nam treba unaprijed da dogovorimo da bismo mogli planirati svoje vrijeme. Evo, nadamo se ove godine, ako ne, onda možda iduće. Pa mi možemo vam sada dati samo pretpostavke. Naša mišljenja se razlikuju, moram reći, unutar tima. Ono što mi nazivamo ulaz, to je vjerojatno, tu se svi slažemo da je to je prilično plitko. Znači, možda 2-3 metra, recimo, možda i pliće. Sada ove druge građevine, tu se razlikujemo, ali vjerojatno se radi između 10 i 20 metara. Znači nanosa. Mi mislimo, ali to bi se uklapalo čak i ako gledate vi, znači sam geoglif i pad terena, tamo to se uklapa otprilike u tako nešto. Ali vrlo je nezahvalno jer naša, kako bih vam rekao, nije ovo podesna metodologija mi možemo samo špekulirati na tu temu, ali možda i pliće, stvarno ne znamo. To je najpošteniji odgovor. Kako se vi kaže, na koji način se slijedati zvijezdite, na koji način da prikažete te 320 godina? Arheoastronomiju. Da. Stellarium. Imate internet planetari, ali koji je, možete i njega koristiti, ali Stellarium je fantastičan zato što vam daje mogućnosti ovakvih vizualizacija. Znači da konstelacije prikazuje u jednom umjetničkom izrazu koji je izuzetno sugestivan i pomaže jako mnogo, ne samo ovako da se napravi neki smisao, nego i pri učenju je divan je radi toga. I vrlo precizan. Izvolite. A zašto ne se otvore? Stvarno da se vidi što ima naprijed. Nisam vas razumio? Zašto ne se otvori geoglif za stvarno se vidi sad odmah šta ima? Zašto se ne otvori? A to vam stvarno nije pitanje za mene, mi ništa ne otvaramo. Може да му одговорам на прашањето? Како што кажа, ние ништо не отвараме на физичко ниво, работиме неинвазивно, значи отвараме на едно друго ниво, преку наука, со добиени резултати, кои што во догледно време треба бидат потврдени со георадар, затоа што ако сега пуштиме ние багер, итане, секое штетување на таа градба може да наштети на целата структура. Значи не ова. Тука треба да се пристапи мултидисциплинарно и многу внимателно за да не се оштети ништо од оздолу. Јас го прашав гостинот уште пред да биде овој настан денеска, дали тој мисли дека геоглифот фактички е храм посветен на раѓањето на Александар Македонски. Ако знаеме дека Александар Македонски е роден во Пела, дали Била Зора е фактички Пела? Благодарам. Pa, to bi bila moja interpretacija s kojim se vjerojatno netko i ne bi složio, ali mi ako vidimo, uglavnom mi ako vidimo, usporedimo zapravo antičke zapise o Peli, onda vidimo da Pela ova dole u Egejskoj Makedoniji ne odgovara opisu. Znači ona bi trebala biti da se nalazi na jednoj uzvisini, na jednoj ridi, da ispod nje teče rijeka, orijentacija sasvim drukčija, u odnosu na okolni teritorij uopće se ne uklapa. Ali ako ova naša ovdje, ona se uklapa. Samo znači ono korito koje je sada suho, ako zamislimo da je rijeka, kao što je to nekada i očito i bila rijeka, mi vidimo zapravo jedan smještaj koji se uklapa u tako nešto. Ja se stvarno ovim predano bavim više od decenije. Obišao sam Balkan, da ne kažem propješačio
uzduž i poprijeko i mnoga druga mjesta. I mogu vam reći ovo, znači da Ovčje Pole kao jedna antropološka i kulturna cjelina iz perspektive antičkog načina života, to bi bio Edenski vrt. Zapravo, znači toliko vode, toliko obradivih površina, jedan vijenac planina okolo koji zapravo lako brani jednu takvu cjelinu, rudna bogatstva i sve ostalo, tu je sigurno bilo nešto, znači, nešto značajno. Nema nikakve, znači, šanse da bi u doba antike to bila nekakva beznačajna cjelina. Mi ako proučavamo antički način života, mi znamo i da su se i vojske regrutirale upravo iz takvih sredina. Jel, vi, mislim, evo recimo, Ilirske legije Rima koje su bile jedne od najimpozantnijih, vi recimo u čitavom Ilirikumu imate vrlo malo gradova, to je većinom se radi o ruralnim sredinama, jer naravno ruralni ljudi, poljoprivrednici idu u ratove, gradsko stanovništvo je sklono nečem drugom. Ja? Oni teško se regrutiraju u ratnike. Tako da s moje točke gledišta radi se o jednom idealnom mjestu za rađanje i odgoj careva, kraljeva, vojnika. Evo, mislim, mitološko prikazanje, jeli, Hristovog rođenja, Krista kralja, jeli, je opet u jednoj ruralnoj, pastoralnoj sredini, punoj, ne znam, oko njega su stočari i ovce i tako dalje. Tako da tih analogija simboličkih ima jako puno. Moja bi interpretacija svakako, gradonačelniče, išla u tom pravcu i vrlo me obradovalo kada sam vidio da su istraživanja na Biloj zori zapravo počela podržavati jedan takav stav. I moram vam reći ovo, dakle, naši znanstveni članci kada su objavljivani na konferencijama, oni su prošli rigoroznu verifikaciju drugih znanstvenika na slijepo. I mogu vam reći da su naše reinterpretacije historijskog narativa, što je mene baš onako iznenadilo, ali našle su na jedan vrlo, vrlo povoljan odaziv. I oni su rekli da je to jedna vrlo svježa i prijeko potrebna novija interpretacija i preciznija interpretacija nekih mitoloških priča koje ne treba uzimati zdravo za gotovo. Tako da. Da li ima neko drugo praćenje? Ako nema, Tesliните branovi ги најдовте? Da. Се емитира од точно одредени точки или од целата површина на геоглифот? Oni se nalaze manje više na čitavoj području geoglifa, jer način njihove propagacije jednostavno je takav. Oni se šire kao koncentrične kugle, tako da se Teslini branovi nalaze na čitavom perimetru geoglifa. Možete to reći. Statičkog elektriciteta nismo našli, ako mislite na to. Znači na elektrostatiku, ono baš varničenja, iskrenja, ne. Nismo ni očekivali na jednom takvom mjestu, jer zato što bi to ukazivalo na nekakvu baš jednu vrlo lošu anomaliju. Na svetim mjestima takvih stvari ne. Ako je to, da, ja bih zamolio gradonačelnika. Добро, ако е тоа ви благодарам што бевте присутни денеска на оваа убава презентација. Јас се надевам дека Свети Николе ќе го искористи сето ово истражување и ќе помогне во иднина да се доистржи со новиот георадар. Благодарам уште еднаш на професорот.